Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Lawan Paibiang secara election Umroh Konstitusi lembaga MDC tahun 2006. Ini wan dak takaji ang nur kan sekri Paiba Umroh Konstitusi lah itu mainga haki Islam juga dap kumba beliau jungki buat mentai sisin wan kum kertong MDC kan bu biasa sisin hiji kepat bikin ailat dengan bagan nikmat konstitusi secara konsil ini nam tak konstitusi lejong hiji ki bubun nungkumno hakabede bagi ang ki kanun ki balong nadu ki por blasing ke konsil tam ke trading license labor license ila ibu kumno ki kta ya koyo kami jam tam bede konstitusi lejong tam bede bagi indon di bubun ba ki office terikam sabka dong sokan dia kepang bagi wipat ni nung sengkam senjam kebetulan hukuk konsumsi lejong ini kelas tak bahaya ki nung senong jong konsumsi tak boleh gariti bat kendo melong sistem ribuai kejungi kepang mulai konsumsi kebangi lei bakal tak ya bobon ba ki longi long sem ki sa kan thek na amtam banyo tang sinong demier ru long sisa ke nak kebantas spak kli di hajar kli ki longi ni ipat du bahak po ke jebendri kejungi ki don ki senong ki thau ki basim ki jeng ki kli na ka bental jong ki khun ki kti ki bami yeng mi sem ha jong ki snong ha ka ba snong ga sim ki kli na ka bantaban ai sinong de mi na jong ki khun ki haja ngiron kam ban yatai ba preng juga je bende jong iru ki don ki kan hon ki nosen char snong ki balala ban ai ta ka bentan ka bentar ki khun ki haja ta snong ki don bede ha ki riboy ki jungi ki bangi di spat li ki bai khun wat ban yo ta sinong de mi jingduk ka ba adon ka bun te ha bai de bede bat kenika jingdon jong lagi anggi berkamai bumi mentah tang po jong perkela jong mereka konsul beladek umur ben penteri kami ki ngidon kam ni perkhan maki an nasional ni la shay subun tang ki an mereka penteri kampat ko lo ki por ki beladek tigum kini ki ni hab ni perkhan kewe ki ang nut ke jonga kalong ba en bu no ika school on ai jihikai na ka benta ki rong ba snong na ka benta ki senglong kumi na ka benta ki seng samla bakumno ginyadon bentah sensar snong khamtam ban pe ti dustur ban pe du bagi imlang salang kalong ba im hata ta ko burong ba siman dai ba bu ikini kidong kartu kan ni ki kimat ki bangin hape pusan ban sedang ki jiatai don plan juki ki balak ban ulong don plan juki ki ban por ban ulong ndring soba kadang iyo ban mi khmat sa council di ban sedang ni kini ki jiatai bagi yo mir cimut kamu ki pai ba kanang i de ke ba shay shakma aku jemput juga hingga latat juga sengsa jema bagi ngilam ki ko kilo martin teng aku jingya mirjimut tang arla ingut kino ngilam aku bukut jot seng jot kilo bu ke pilih rain yang ni bandit sikmat di paiba ba sipang da kumni sipang da kumtai aku jingkela jong kino ngilam berkirai ke jongki teno tak daung so bangile kum independen sulai luit ni kita ki borot hai ban hakisan sedang mengalalong MNE kowe mengala yo ke jikai ni paiba pelong ba paiba kin senia nga ngang senia paiba katahi ko bakong sam tam na kumunta jong nga hakika hakatong ko kalian najonga apang iyo kan file nomination na kajing kajing shania jong kinong kikam kilit kita pair na likely na bersil palidon as a parents body ke NPWF ke NPYF at kinong kasyan jong sinong pair de kumta na rin kajing kanan ka pangayo na file nominations jonga wa ibu tinggal snem ya tabang ladon hak isi bun tili ki bill kita kalalong an kita don ki pending bill ki barangsa ko mangitip dan san so ki hima ki bill ki barangsa belum pending increment kita ki baro indang yo ban penkran mangkat la kat ya ngilaya to shanghi ban wara le si ki nyoku atlet snem ko baki baro kai kitip kim shim la yo wara kita ki an ki scam ki an ki bakhan minutes scam badai ding bakan ke temki ka wat mun ban nang yo ban wara ki an ki bakhan ki an ki scam na ka banta kali ka chat nakaliam ka jonga ki pat ba umsning constituency ilayo kilasaki tengam don kam man pensai halor kita ki pena thlie ya ka ba ki wo adong ki wo da tinggal try ka kam hi kala pen ndai kam nganda smu pher do kata nganda kawang kti lang shakiwe ki shnong kilayo kinong shop shnong kilasaki par ki kam hi kitan khamjam banyak ktir kita nang presiden of the district jui the National People's Party kita kinong kam ki bakmat the National People's Party na jirang konsensi pau ki jok play ki baro play don lang ki ko
kita bagi ban pendep agwede baka jeng pentikna kujungi ban tab ke kerteng na kita beli election MDC kun salong aku krek jeng anwan dan kalian juga kumbu kertong dari ko aso ban aingo you play na kumenta ki jeng kerpu ba la ailat aku ngelayo ban sekri kumbu emily ngelayo ban ai jeng sekri ni baik ba like a service kepa ipa istotunat isogun panutaru nakle juga kum kertung hakene election MDC andala tep ya ka jingnyau buat ka hanging bakmat ban ini ban penklan everyday baki dorbasnong ini plan de jingade yema ini ban peniklan everyday bat kuno ka jing pensa benne ya ki sensar bat kunjuru everyday bat kuno ban ini oban how itulah jeda kerpang kita mengikum kirit pai idon ageneka jela kejungi lagu benda kerpa kerpang apa mengi layo de ngis kem dan permen kem bagi pai ba konstitusi kena ai ka jikesan kena ai jiksennya ageneka MDC election bersolong saka election MDC ini ngai relatif Layering bagi social media bagi sitting MDC ba Victor ni la resign naka parti NPP aga South Rik jauh pada Disember syuaba ka parti kedua kan declare ki candidate dah ada nota ilayo bani song perkhat leng ki noi lamparo ba kiladon ki candidate ki block tiket naka NPP neki leaders leng block paro ki don ki ta jin perkhat agaba kapur lakim palat pada tak tahu labu ekejing senia aku Emily ban sim ya kanika senjam pemerintah taban sim ekejing ketri anele election MDC majuro eki mangalam jaga NPP di baling ba kesur di pajba kila jingmut aku bidai bat ya candidature jong iba Victor bat hadin nang dapat hadin baili la resign labu syo eki jingket kli hakinongalam mereka do Emily aku bang yo ban syong min perkat ban sim ki opinion nak leng ki pajba na ban nak leng ki pajba ibu ye ke jisania hu emily but hadin bai ba Victor la resign nak parti jungi bele ke parti congress mentah ki ba ki bopun ba ki congress ki main party workers jengka congress hajirang konstitusi paro de kaina surok se western se border area paro am tak wan join saka parti NPP tekene kalanang pen singan susu ka parti ke jungi nama ba kepentingan lupa ba ngidon ha ke position ke plan agni MDC election selong